etega Bochaberi. Tari nansi Bochaberi. Nonde kana mwaka wa Antivirus. Tutoko baira niri ngambiye mono ase bintu byose mwanya ri gotokorera. Nani ase support iri mwanya ri gotoa na NDIZI TV at large. Omongena tugukwana mono iko. Abantu mbaramanyiriteriane burungi. Nigo nguruku Andrew Mumanyi aka Antivirus. Bono na igure bijya sana naenda abantu baminto mwatokorete gasingia sana mugatwakira chukura mugasubscribe umenye to mwako yena tambuka na maraika yani mweto musubati yakateye giye kumya dina chetu kurangiri kwati Antivirus kanyora maraika kupata kompango so chubusuku kikali timetra kinga ya marika ya ruetra kinga amarika na ya ekoro kuna tia so furaha ya machozi ya furaha. So abatu abito tunawashukuru sana ikasi mwakorte ngia na ndimo YouTube maria saa 10 butambi na tubigite bibindi butambi na mubire garia mbiro biko semia abantu sana igari mbiro biko sekia abantu na kisoya ne guncha sinya bangina sana mungu na mubekire garia na chaye kwanza metere bendu bike kwete kepindi na baba echani ke kaswabuya abantu baminto bono roche twaretire bibindi gari butambi saa 10 so gari subscribe and check yo minu musanye ko mutane ki channel yetu tubati NDIZI TV no subscribe it yenda gari mubatere na kengere like and comment no ire gari kwipora ki Antivirus okuri na point to gotigo kwara nikana ki yare umegusa usasike to oroche na ki mwata comment asike tega tebi na ki niraka bise ujaigo usine ki Bochaberi nabo tindakana nti ndonda te abantu kaki asanti yani nilinga timbati west nalo chokotwaro weso yani kuna ngunguru tabante ke kieli nene mataga support iri moto nanche Bochaberi person ere nene bobe nakati usoni nchimbwe kakiti ya words chiri kama tali support ya chifani cheito abana ba mitaba ya abore paka bali moto atakirite chukura kiri mugatwakira online mugati abantu batwakira ku Kenya ga mureta Kisii muri Minnesota muri Katari na Dubai kirase siko etokuba nimbia mono sana na bana ba mitaba muri Gusiga konya urukulisia ngombe gari ukulisia gari koma kubate simi kwanya kokoka gari na yeto uko nimbia mona isi support mwatwete abana ba minto no bataba yetata yaba no mbora kirali muranje twatuke kombo mete moso kagatingirike kombo banyite no cho ko bwatu ndene to tamuka tugechi tatu fast to tamuka tare moja nchekene iga na bwatu wasi yani na bwatu stress lakini kirana iwete ngapo Bochaberi NDIZI TV female comedian of the year yani mete gararasa na algo tara inguburi iba kunyende ninje buri ngaikabosi ali ngubate menga tayo na santi yani na nago gat yani ngasikan ngubi ore kagara tare moja kwenye celebrate yani sena algo tenga wita kisi ninju mwako yo mberte bya umenye teje na mete umete na meto singu irande gintiki trucha bantu twankuronera abangi bono kinko bono bwata ya bono yo songonya ma chinuku gamareka kabuneka tugeze chikucho ili una Antivirus chinguru chikamanya kwemuka ngwikabosi ali kegwa mahoko yani kashukuru Mwenyezi Mungu umetoa Mwenyezi Mungu na rusu kumeta abantu bagia bagatwakira chikura na ndo umetege ntikyo kumya abantu kumba abantu mbangite cyane ya NDIZI TV abantu mbangite cyane na kumeti sana yani uroche NDIZI TV babo soromba iritege ntege TV yaito Gesare akaira Okiondo TV yaito director nyene nche aye yani kilo muntu akabongi abo haki abantu bamintu mwakorete gasingia tunawashukuru sana na endege kombe na cheka umete bora motaroje tena mutikiane kwa number 1 kigora rako achika aki abantu bami yani ngire ndite muse abantu abayabwa ni support batu weterane biya sana aresta tata yani tunawashukuru sana akimbwate gente kesa isengenje ino abantu babito peta amarika tachaka ku mwenyete gente kesanyi borunanya kwako abantu babito jetari inwe yani tunawashukuru sana naenda abana baminto kenderera monege tumuratoke mu support nje kivyangu swagaria gogo yani untigene ntore family a subscribe igenteke tanga support ya vieka ba support twins ba to support twins ko ngena akwanje senata ko kwanere iro mogone so abantu baminteke komera keke to ireteiga utumna ke komeka ko kana mandagera mete kuchabu egoro trakiri abantu baminto tunawashukuru sana ekiao itate kiao na bukere tata komeka kere boja na kama tali chifans cheito nyasa manje na rocho tora gente kinacho kanyora ninchi yani
nenje kyali kira ki antivirus na Bochaberi mbanya warataka kombi. Lakini njengo tebya bantu iga bali mu roche iga. Yani 2020 yeye 2020 haji my friend ebintu biko chamolero. Molero. Ono ko bato karabia. Ebintu turi kubasoke bono. Ebintu to kubakorabia. To bakorabia sa butambe. On time. On time. Eras me director tutu chumto mwaka chingota iga. Sapo ya bere. Peka yetu. Banya konganya. Aki. Kira ni tute ya bantaba. Lakini asante. Ni magarita mbate genteke. Nenje na iro resta. Lakini tinkwera mo. Nenje tinkwera. Bado ni ntagete na. Akira bangora rabona igatiana. Nakiba songo ba okara songo ebusu sene ebusa. Iga. Ero kwa smile. Ya kebekere yanga yangu gunda kireke. Akira jaete. Donja ine, donja ine yanga tele. Abana abantu chifani chitu batokore gendikia. Ichengo kama tantaba. No cha kuwini genteke maji. Yo Yesu. Oyo papa. Yesu mnyitari ko rugosori. Nero kunda abantu NDIZI TV nande nanyora abantu iga. Twebe tuli n'abantu ali motata cy'abantu abareso twara nonye stress nyinge. Abantu banarire genteke gyasomiri abantu abange. Nanyora umeta abantu baroko nyora abachanire. Itu atubare tege pinne cy'abantu abantu koswe kanisa ime babanta kutega royonde era abantu kinyo mucyaberi kinki sana. Turoje ege pindi geto geko semia. Abantu baminto mnangu inda antivirus nini mwa mektina arukirwa antivirus ekiagere support mwa toire kurwa se bali bonsi pi bali toko shoot na barabu toko act na barabu nini mwa ba supportiri nenje mwa supportiri na arukanira umuntu yani timu na kinda se kubira niliangana na washukuru sana njaka kitu on my side na tele aki words cannot explain yani ninya kuirolera ninya kuirolera kwa na taxi words cannot explain enough. Yani what's subscribe? Yani amangana angu kwana yani tago explain. Yani ngubakira chingo bibona ntigo senda ngo chako batereria. Message ni wetu kurusuno chanka intumo chigoro. Akiri bono ato bito buragera mpeli chara kirende. Ni nuka kito kubere ni mbia mono. Lakini nje kubaterega 2020 yeye. Kosori yetu abate ate. Tintage tikonyarora. Bonto ko serious na likombe berache. Taibo. Abantu baminto. Ande tia tokoreiga. Egentu nchinda tebo umete ndo chituka subscribers begire 39 bono 38 bona iga upo abantu ngo twabara chikwe kachire 50 mutini uno chiko saigo yo kabere etole 60 kuchabuji busio na ntu mwako yo kurugusiga abana baminto nentu to ko kya abantu Mete uporomba tana wam. Wacha bana bayikuyo. Wabwate chiti channel chinyinge. Akile nto bagusito support nento yetera achigoraka. NDIZI ritoke. Ritoke ya noroche. Mwana gosori. Ka tebya ngo muntu oromogani utete kusubscribe na kya kusubscribe. Kwa stari muntu magani. Ayo musani na metane subscriber. Akionde bwensi kandoga nonyora nonyamogere nonyeki. Imokie simiaye bata subscribe kurwabu konyara watu support riane. Subscribe ngeko nacha. Tikuna chana washiringi. Yani subscribe tikuna chana washiringi. Ayegenda beke kyale kigaye tambuye. Batagaria. Yali asikibariri. Umanye gusuke gari asekengere. Bato. Bono gari no bindi bidego. Okoliye Okiondo. Yani bindi bya byospi. Antivirus nwarali. Osoro byospi nware gari. Toye baba Bochaberi nware. Bochaberi nware. Na parendete. Yani atakoja mwiso kuja kupwata sante ne kubiya umeta kupwata. Araku gani dizumya ko gari ne kubiya ne kubimo biya. Oyo papa. Yeso. Lakini nuna bantabaya. Nyazanya ko bazise. Daro tena Rusia ka vimura na kyomotu no kwate chiko ruchinyi ko motu. Oso tena tunanya kurusgovi. Ya. Lakini umwako nda Rusia ko. Agabi mwako kurusinde. Ata kiyo mbote goge abantu bana kiyo na antivirus. So abantu inuna bantabaya. Timaite asante kinda biringana. Because ninchaka ko ni bole mubwana tichigo isana. Omuntu ukayigana kubata Yeso yo tukwerete irigari yayo sobuye bwaye bugokune kandi kipando sina nyora banu nto babika gari chi wifi gucha mukubata rare nonye kitari na nyora bantu nyekitari abantu rera batigiri bitandagaria umuntu aguchurige pindi go kutu kyo bwenerani ndo tabimu nimepona umetokurta chako cyari kandi ibipindi byako kiri abantu rero nonye aba pastor rero bagoteba na NDIZI TV yakonyira abantu umechinyoma rero abantu bakiranire rero abantu bamenyira kwega umeta basaje barabara rero tubite kwega umenyete yani bamenyire discipline na kikinyuro gekoba na kikibarasi gikokoru yani amangana amaya abantu baminto tubwatirane tuligeri gari butambi nanda bone egento ngoro metukabwata
lakini ndiko taibantu tobwata next tukorra abantu baminto kifani cha minto mutinyo kabere Okabere orakira tokwana etoro tarikiae kigiri so tokobwata mangana ma yabantu baminto tucho kobaretera muna Antivirus no mungino ne Bochaberi hano mungino ni kanganje umete ngobuke kimambi kibone kimnyagetera ndengenda kunya nde asigeta ndo asimirangebere ntanyora mbekirtero ngoli ga yobari ligo kibaka papa ne une sukari go sabo meteri ngoli go sambe bekire sukari go sambere Aro moto biya nande kabisa Kulende kabisa mbayo bao kulenda anyway ayuna ya nyumba abantu baminto kiulo tarabata bata ganyera saa 10 igoro mbira biko chokucha ndo tabate chiza bao chokubika lakini karaga saa 10 igoro babeka kwanya yako bakiri tebioli chigrupe cha WhatsApp chinyingega nanda rutumana chigrupe cha WhatsApp gali Facebook gaenda gali tambu gali echiko sogo wanchari komenta nande gali mwana minto kuigweto sine kuigweto kuriye gento iga tiga konya kogendo sine libero bwato sinu muntu kogechiri swesi migali swabulire gali niko kogichiza chao nende kwanyore discipline nende unokibanya sai kwanyora kwabwatira mangana nyasai muna ncho mete nakasibire gento gikirurike lakini na chaka kokora mangana ya bya ndo chabona utakoturigiriti Bono papa tukaje ndeti kulike yes haleluya ani abatabi turabira ndindi bono gangi neguli la mwenyero yero ngoli bikira sukari atorama gangi pamoja ase batu atorama asante mwenye kobo gangi don't lose hope we are there to make you happy we love you Antivirus tora karabia Atagongobi